принять свою дружбу и хоть свой поклон. Тем самым показывать свое уважение своему сопернику. I would like to remind you that all the time the athletes read the opponent with the good breathing, showing their gratitude and the respect to their opponents. Первый смогла победу удержала Кристина Кочесокова, Россия. Счет 1-0. Кристина Ратунова 10-0. მაგრამ ხალხური მარკა არ დაერდება, იმიტომ რომ არ დადებულა ჩემპიონის ევროპის მასტერს ლიგში. მარტინა კრისტინა სინააღე. ორივე ინაზე ყავდება. В этой схватке со счетом 2-0 победу одерживает и звание чемпиона Европы по масс-рейсингу 2016 года весовой категории до 85 килограммов завоевывает Кристина Кочесокова, Россия.